clear tu le ngai thatu te kar thar tho tan ni chi bai le vek ule kar liam ta kar top lama in khel ngai ven hlo le ngai nom tak tak soi tur aum no la chung te chu kan thlirin kan ngai thla ho anga tin football thuleng te po thlir ngai thla ho na in nei le donong o chuti ro chang comment section lama te kalo munwal maya in khel result hi chu ale lama chuan clear to lam te google lama tang te point kan thretlang thei to in arinom veka chuwang chuan in khel result hi chu kan kalpa deuh puat to anga football thuleng lam hi kan lu chil thuk deuh to thung don nia kartop in khel result train ball tran donong o kartop in khela hen season thara UEFA Champions League khel phak tuma tran la team patni Newcastle United le Chelsea te in matchona Newcastle United lamin ne na an changa an king pui Chelsea hi Sydney fain an ne he in khela hen in khel tana tanga minute ni na leka Newcastle United tan Sandro Tonali chon ma an shroina goal a khunga minute somthum parukna Chelsea forward Nicholas Jackson cho soizi lo takin red card manga no chua ani zoi bok he hi Chelsea lam hian an tur ta le ni in alanga annor po anatok to lo hle hun top market minute som ko na Newcastle United tam Bruno Gomes on goal aron khung leya UEFA Champions League khelpak thum team patni in matchona Newcastle United awa nei zo ka antang ta anni tihian table tharbera Newcastle United he point somruk paruk nen pathum na anin suan chawa Manchester City lo chak zo lo chu an hmang tangkai zui ta anni Chelsea lam ero point somruk pathum nen pangana an la zui sela Nottingham Forest chak lo an hmang tangkai te po ati thei ome in khel danga season kalme ka che thalo mai Manchester United po an tol thlule tange nge ya an king pui an mi khwal West Ham United chu Sydney faingotin an ngam lova table an chuk thathui zel he in khela hin United hian goal shot tum som ni an nei ya mi khwal team West Ham United hian goal shot tum ko an nei ve boka ball possession le in pass dikonga United an chung nung shata West Ham lampo che chhelu tuk po an ni big lo bok Old Trafford in khela hian atira train team patni ten game monum tak an chop chuaka United team hi a lo omzo ka tang deuh ma se minute somni parukna goal an chua minute somni parukna hian Mohamed Kudus chuan atharum nei that mang tangka in mol veilam sir train ball ala luta gola thonnu tin Thomas Showshek chuan chiang tak main alo tau luta sikhat fain ma an shroi der mai United team hian thei top chen an nor zui zela minute somthum pathumna ama delo thelle minute somthum pangana Mason Mount ta thel chu uyam tak anni first half goal dang alu bel zui talava second half po goal kan mu bel mai lo bok United team hian an sepur so tumin na takin an nor zui zela an nor lo tero torin minute somnga pasarina an dulava an nol no aron one bisaka siamsak atangin Jared Bowen chon an goal ni na aron khung leya United team hian thei top chen an nor zui zel amai ro chu apoi mober goal an van nei thei talava goal dang lu bel zui talovin be sei lo zok West Ham lam hian Sydney fain ne na an changa point hum an lo chuak tihian table tharbera West Ham United lam hi Kelsom thum paruka point somli nen United team chule pelin song pangana an chawa United team lam ero Kelsom thum paruka point som thum pakwa nen song parukna an chuk thathunga an game khen nong panga tumli zet an tlom ta anne la thei to lo ma se tei bula achung lam ain relegation an nai to hle tinani chu kartop in khel ngai ven lo bera champion to team Liverpool le UEFA Champions League khel phak tum team Arsenal te in matchona chakjok anom lova Anfield ta in khela hen team patni te goal ni ve in pe in anin ne tok he in khela hen Liverpool hian goal shot tum som pali an nei ya Arsenal hian goal shot tum som panga nei thongin ball possession le in pass di konga hian Arsenal an chung nung shata in khel monum tak team patni ten an chop chuak anni in khel monum taka hian minute riat neleka Liverpool in hun tha an nei ngala Mohamed Salah hun tha nei chu David Raya chon tha takin alo dan sak goal kan mutange nge ya minute somni na goal ma saber hi kan muta anni Andrew Robertson chung goal a thatak main ball hi achui luta hemi ball kalphai hi
Kodigak po chan chiang zet main alo tau luta Arsenal tan hei chu invent man ngai na aum lo te po ati thei om me goal thatak kan mua Liverpool in sikhat fa in ma an shroi der mai hun tampo aliam ma minute somni pakhat na Arsenal team an start Liverpool in ball an chu sak le ma sak ber te po ati thei om me center pair red dinglam sir train sala hian ball chu goal a overload lo maya vorlut chelo tak anne suppose lai chon heavy ball lut hi alo receive gola alirin da phaya Luis Diaz chon goal ro ka hen alo chui luta hei po goal thata kan muwa team goal te po ati thayo me Liverpool in hun rei lo te chungin Sydney fine ma an shroi der maya osam takin an chak mai rin na te po alian man hle Arsenal team hen te top train an nor zui ve zela first half ero goal alu bel talo second half an tran deuh 10 minutes somli pasari na Leandro Trossard chon corner Bradley chu chiang taka abum nuwa goal a ball hi athon luta Gabriel Martinelli chon dinglam kila thatak main atau luta an sipur aron su thena goal ni goal khat ani chi abok Arsenal tran tu te an phur vele thunga goal dang ero kan mu bel mai lo thung minute somsari na goal kan mule tange ngeya Martin Odegaard chon dinglam kila tanga ball thataka a shot chu Liverpool goalkeeper Alisson chon thatakin alo danga goal ban aper dop zui bok ball per le thi Mikel Merino chon thatakin alo tau luta goal ni veve ani zui ta anni game ho rok po atang zui hleya minute somsari pokona Liverpool in uncountera Darwin Nunes chon goal a shot ma hretin Mikel Merino chon aron thal thak maya hemi ball per hi Soboslai chon lo la lein Soboslai po hi Merino hin atlo thal le top bok Mikel Merino hi minute somthum pali na corner Bradley laka alo fall to wangin yellow card alo choi to wa Darwin Nunes le Soboslai te laka a fall le ta ga chon second yellow card pek ani ya red card mang no cho ani zuita ani hemi nuai ro goal dang kan mobile zuita lava team pani te goal ni ve in pe hian anin ne tok zuita ani tihian table tharbera Liverpool hi champion to team anni ya point somriat pathumin an point chu an tikang vele hret anni Arsenal lam hi point samruk pariat nen pahni na anom zui ve zel boka UEFA Champions League khelpak an tumna konga malam an pan zui ta zel anni Spanish La Liga lama lut vele ta ila kartop in khel munam taka Atletico Madrid in point home an lo chuaka an king Real Sociedad chu silify in harsalo takin an ne he in khela hin minute sari minute som na le minute som pakhat na Atletico Madrid tan Alexander Sørloth goal khung in hat-trick asiama minute som thumna an goal le na khung le hin a team hi silify in achak puita anni he in khela in Alexander Sørloth hen kan soitak angin minute sari minute som le minute som pakhat na hat-trick asiam thei ani kha La Liga chanchina hat-trick siam thei rang ber record asiama pui hem tak anni tihian a team hi table tharbera khel somthum panga point somsari nen pathumna anom pui zui zela UEFA Champions League an khel ngai don ti a chiang zui ta anni La Liga kar topa in khel ngai ven hlo bera El Clasico in khel munam tak kan muwa Barcelona lamin comeback ro puilan tirin an king pui Real Madrid chu goal thumin an ne in khel munam taka hian mol nei tu Barca hian goal shot trum som ni pathum an ne ya Mikwal team Real hian goal shot trum kwa nei ve thungin ball possession le in pass di konga Barca an chung nung failure lak maya achak phuzok tun truma po an chak le ta kan ti thain arinom in khel munam tak maya hin minute thum na leka Real Madrid in goal ma shroi an khung ngala ses ni chon Mbappe chu box chunga atitluwa hemi konga hian Barcelona defender te andem thei thung penalty hi minute nga na Mbappe chon gola achantira a team hi sikhat fain ma a shroi pui suita anni minute som palina Lamine Yamal chon binglam sir train ball atlan lu puya Valverde chon alotlo tu top maya fall ero ham anilo thung hemi ball kalatang hian Vinicius Junior chon velam a train outside foot in Mbappe tan alaya ada luta ti boy tu omlawin Mbappe hian gola a khunga a team hi Sydney fain ma a shroi pui zui bok hun tampo aliam main Barca lemin an sipur an ron su thena
corner kick an hlo chu chu Dani Olmo chun a chuya Ferran Torres chun lo to pial zavin hemi ball per phei hi Eric Garcia chun thatak main soi sel thailo tura thakopin gola atau luta a team sipur aron su then zuita anni hemi nuwa hen Barca hian an nor zui zela an thora po sengin minute somthum pahni na Ferran Torres an boxa ball alak lu thatak chu ding lama ding Lamine Yamal tan ada phei zau maya ani hian kil tak atang hian ball hi aron thuaya velam kila moi takin ball hi athok luta a team sipur asut zauta chi anni hun tampo aliam ma minute somthum palina real clear lai lamte antal boya hemi hi nang chengin Pedri chon ball hi achu sak vat mai velama tan Rafinha chu ball hi thatakin ape pheya ani hian gola alo chui ngalin gola achan tira a team ma hruaina goal ani chia bok ti hian Rafinha hin season kalmeka inel na hrang Barcelona tang goal somthum pali akhung tling ta der anni hemi nu po hian Barca hian an nor zui zela minute somli panina Lamine Yamal chon dinglam atangin athiam zia alan tira outside 14 ball hi across phaya ti boy tu nei lo Rafinha chon alo tawa goal mauta atau lo ta hlau anni minute somli pangana Lucas Vazquez atal boya Valverde ball pek chu alo lak thela Rafinha chon chu sak zui ngalin Ferran Torres tan ape pheya selfies me lo Ferran Torres and Rafinha tan ape pheile ti boy tu om lavin Rafinha heng gola achui luta season kalmek a goal somthum panga na le a team goalie goal hima a hroi puina goal a khung zui le ta anni first half a goal dang alu bel zui talova minute somnga pathum na Mbappe chon goal a khunga offside wanga pomsak ani lo thung hemin nuwa hen Barca lamin goal an khung ve le ya Rafinha pe ka train Lamine Yamal chon goal a khung ma se he po pomsak ani tabik lo ani minute somsarina Luka Modric sa ball pek thatak chu Vinicius Junior chon atlan lu puya Mbappe tan pe pheilein ani heng gola achan tira hat-trick asiam na ani chi bok ti hian Mbappe hian El Clasico game li a khela goal li a khung tlingta anni minute somsari pakwana soizui hlo tak mai athlenga Ferran Torres chon gola a chui lut ngei don niin alanga mase shaumai ni chon akutin alo dang per zau mai video assistant referee endikani nuwa he hi penalty pek ani tatlat lo maya soizui a hlo hle ani kha Mbappe pek atangin Brahim dia chon goal khung theina hun tha aneya sesni chau paltlang tur om to ma se a chui over lu mai minute som ko pangana Barca lamin goal an khung veleya Fermin Lopez and Federico Valverde Luka Modric le Munoz te abum shep nowa goal thabik akhunga video assistant referee endikani nowa lo handball lau maya goal hi pomsak ani talo ani goal dang alu bel zui talava Barca hin Real Madrid he goal li goal thumin an neya point hum lutak an hlo chuak ti hian Barcelona hin khel thum lo ma rum kha chau chak an ma mo ta champion no moi an choi teu to hle tin season kalme ka Real Madrid hi trumli an ma chonna anita Barcelona hian an hne fai vek bok Italian Serie A ma pokar top in khel munam taka Inter Milan in point home an hlo chuaka an king puimol nei tu Torino chu Sydney fain an hne he in khela hin Inter Milan tan zen he in khela hin Inter Milan team tan Zelowski le Aslani ten goal an khunga point home lutak an hlo chuak zuita anne in khel danga te bula ma shroimek to Napoli an chak zo lo thunga an king pui an Michael Genoa ne goal ni veve in pein an in ne tok he in khela hin Napoli tan Romelu Lukaku le Raspadori ten goal an khunga Genoa team tan Vasquez son goal khungin Napoli player Meret chon an lama atilut pal bok tihian Italian Serie A season kalmeka Napoli hi khelsom thum paruka point somsari pariat nen achung bera anom zui zela Inter Milan chu pahni na omin point somsari pasari an nei ve to buka mashroi tu le Inter Milan hi aninkara point khat chau aom atina ni chu aborok atang chho zelin arinom German Bundesliga lama pokar top in khel munam taka champion team Bayern Munich in point home an hlo chuaka an king pui Borussia Mönchengladbach chu Sydney fain an hne Bayern tan hen Hurricane le Michael Olise te chon goal an khung an ni
he inkhel azo nu hian champion no moi choi na hun nei an hi ya hurricane point atum khatna trophy chu a choi kang ve tawa ani he inelna champion lai Leverkusen nero an chak zo talawa an kingpui an mikhol Borussia Dortmund chang goal nin an ne he inkhel hin Leverkusen tan Jeremy Frimpong le Hoffman ten goal an khunga Borussia Dortmund team tan hen Julian Brandt Harrison Karem Adeya mi mai baka Serhu Gurasi ten goal an khung an ne tihan table tharbera Leverkusen he point samruk pariat nen patni na anom zui sela Dortmund lampo UEFA Champions League playoff khel thei tur chin chia an ron chho vele ta tun nai an game khel nong palia an chakte po an mang tangkai ati thei ome anni ho ba ka hin Paris Saint-Germain po an chaka League 1 car top in khel monam taka an kingpui mol nei tu Montpellier chu goal khatin an ne Paris Saint-Germain tan hen Goncalo Ramos on hat-trick asiama Mayulu chun goal khat akhung ve bok inkhel result lam ka san taila football thule nga lut chho le don taila thaume Real Madrid an ne nuwa Arsene Wenger chon lemin yamal chu aron fak khop maya Arsene Wenger chon kumno pangte lani chunga hetiang ati thei hi pui tak anne kum upalo tak chungin coaching hi kalu chila kum somli panga chung vel chu football khovela hen ka to anne player riat le ton riat nga tak te po kalo munol to wa kum som pasari mi no pang hetiang ang ma tha hi chu kala mulo anne kum som pasari chau ania professional match room zavel za chu a khel ting der thei to wa hei hi pui tak anne midang han thlir ta ula hetiang kuma hi chon hetiang ti thei hi an tamin karing lova Ronaldo le Messi te meu point an ti thei lo ani kha lemin yamal ero kum tau pangte ni chungin ati thei tlat maya athra ma team tana mi tangkai ani bok lelampo defender tana zirchian tham khopin athat zia alan tir towa chuwang chon ani hi miro puitak alani nge yang tin Arsene Wenger chuan asoi Liverpool team tana lo in kop to thin thazet mai Mohamed Salah le Sadio Mane te chungchanga Mohamed Salah point thu thar aron neya aning ka thalo thinanga an soi chungchanga thu thar ron neyin Mo Salah chuan in soi hi adik alom ani na taka chon Sadio Mane nen hin field chung le pona hin kanin betam lo khop maya in po tak te soi tur po kan ni lo bok chuti ro chan professional takin football kan khel thina keima wanga hetlap chu santia an soi thin po ha thu dik tok lo ani bok chuti rolling khel mol pon le chung lama kanin betam tok lo ti hi kai point kapum thlapa ma se Sadio Mane hi keima wanga chetia an soi hi chu adik lo ani Sadio Mane gol khung tur siam September tunge in ti chuan keima kani ti in hrenge yang ti hin asoi zo hi bok Martin Zubimendi point thu thar aron nei vele ta Arsenal team zum to mai tur Zubimendi chuan season kalme ka an game khelle mabak la te chu Real Sociedad tan atha thayang bera khel atum thu asoya transfer chungchanga anzo na chungchang chu soi atum ri lo thu asoi kan lo she theu ta kang khanin Martin Zubimendi hi Arsenal lamin anseng nu donti achiang to wa in biak na engkim afel to ba ka season kalmek ato phuna Arsenal team hi azom donti puanchian aloni to ani Manchester United captain ni na chelmek tu Bruno Fernandes po achuak thut mai theinin aron lang vele tatlat maya niza nama khan English news rin tla takten antarlan danin Bruno Fernandes a agent hi Al Hilal ho tu tenen anin biak mek thu tarlan ani hiya trum khat mai ni lo trum eng amazat in biak na an kalpui to thu soi ani hiya Al Hilal lampo hian Bruno Fernandes mana Euro mak ta doi somruk panga chu the chu anin huam thu an soi to niin alang bok Bruno Fernandes a agent po hian Bruno hi Al Hilal zom turin athle mek niin alanga kum khata Euro mak ta doi somthum atanga somthum panga vel po Al Hilal hian Bruno Fernandes hi pek anin huam niin tarlan ani nge Manchester United legend Gary Neville point thu thar aron neya UEFA Europa League final in matchon tur Tottenham Hotspur le Manchester United chungchanga angai dan aron soi Gary Neville chon he in khela chak tur zo hi soi thiam a har khop maya ngun thlok taka han ngai tu po hianin tunge chak zo kang ti hi soi thiam har sa khop ani United team hi anro pui zo ka an chak nge yang ti do ni la season kalme ka an che dan kan thre theu anga
Premier League club laka chuanin an che tha tok lo je kan hmu theu to an ni chuti rualin Tottenham Hotspur lampoi season kalmeka an che tha lo tima ila Europa League final hi rolin pet kai thei an ni ve tlat maya season an man that ber tum te po tong thei turin din mun thata ka an ding bok an ni United team tal boila takhi Tottenham Hotspur tan chun hun tha thei tura kanga ya champion tour zok hi soithiam ahar sa hle tin asoi Chelsea lampoi ni pui transfer kongka loin hong tura antlar malam thuam chak antum na konga Rafael Leo chu senglu antum tur thu tarlan ani vele ta kumsom ni palimi senglu tur hian amana po sum hi euro makta doi somsari panga ve chu the chu antum ni hin alang bok AC Milan lampo hin an forward Rafael Leo hi aman phu to ka leingam anom chan chotir an poiti lo thu an no sei towa season thardama Premier League ka kan mu mai rin na te po alien chho tran ta hle team tokin atarlan danin Liverpool lampoin antlar hung lam thuam chak antum na konga Brazilian left back Vanderson chu senglu antum thu tarlan ania Monaco team tana season kalmeka chetra mai Vanderson senglu tur hian sumpo the chuanol antum ni hin alang bok Liverpool hian Vanderson baka Jeremy Frimpong po senglu tumin tran anlak thu kan lo tar lang towa Vanderson nen hian atui ma zok zok hi senglu antumin arinom United legend te po antrong du chau zel maya Paul Scholes point thu tharon nei vele ta yin United team a mudan tlang takin aron soi Paul Scholes son mitam takin tu naya an soi thin chu United team hian UEFA Europa League no moi an choi chuan Arsenal line season an mang thazok don tin an soi thin na adik na chen te po ome Arsenal hian trophy choi lavin UEFA Champions League an qualify don na United team hi an champion chuan UEFA Champions League qualify no moi an choi don bok amai ro chutlang takin han soita ila football coach ni don ta ila season an mandan han clear wangwang hian United Aichon Arsenal season mandan hi kadu dai zok anni United team chu an tla che chho zel maya teibula an din mun han clear ta ula thalo tak anni season thara ron tha thut ngai na aum don chuang lawa Arsenal team ero UEFA Champions League Real Madrid an pet la thaya Premier League panni na anom mek bok han khai khin tawangwang ula tunge indu zok chu in thethiam tlangin karing ti in scores chuan asoi Liverpool an champion ti achian no Rio Ferdinand point thu thar aron neya Liverpool team chu lada sang lo ve ang reng tak anni Rio Ferdinand chuan Liverpool hi England rama chan tlap hlotling bertin an soi meka adik na chen te po ome England rama trophy choi tamber ania record ro puitak ani pialama kaza emma club lotling bertia sei chon anni nge ye chuti rualin club lian ber kan ti chon anni hi anni chuang lova club lian ber chu Manchester United anla ni renga anni reng bokang khoi rama pokalta ula Liverpool tran tu te in Manchester United tran tu te an tam zok dona club len zonga kante point Liverpool ai chuanin United hi anna lian zok fe ani tin Rio Ferdinand chuan asoi English Premier League atang relegate to Ipswich Town forward Liam Dila point season kalmeka defender amachon zinga harsa ati aron soya Liam Dilap chuan mitam takhian tun din hona season kalmeka defender tha Virgil van Dijk le Gabriel te an soi thin na hei hi ke chu ka ngai dan ani lo anni center forward kani ange hin kamachon zinga harsa kati ber chu Nottingham Forest defender Murilo kha ania ani kha machon harsa tak anni Virgil van Dijk le Gabriel te hi kangai sang emma defender tha ti kan soi reng tur anni don bok amai ro chu komin season b ka kamachon zinga chun anni a hin Murilo kha machon a harsa jok tin asoi Barcelona forward Lamine Yamal po hi ngal ve tak anni atong du zia te bokan no tar lang to thina kartop El Clasico anin machon zo nuwa media ten an zo na chu achanga Lamine Yamal chon kha game kha harsa lo tak anni season kalmeka team kan machon zinga chon olsam ber chu Real Madrid hi anni ngei karinga kan machon zongzong kan ne vek thei bok anni club ro puile thatak chu anni nge ye amai ro chu aro puizo kan ni zia kan lan tira Real Madrid machon hi mitam takin lawin harsa tima se
keini tan chun aul sam emma in khel ma tong khan chakdom turin kanin ring sa thlap to ani tin lemin yamal chun asoi Javier Tebas point thuthar aron neya La Liga president hi angai angreng khop mai Real Madrid churon kap le Zavin Real Madrid hi han clear wangwang ta ula team thu boy nga ber te po an ni thei hial me La Liga tlap train khat atam jok te hi chu han en ta ula kum khata hian trum khata tanga trum ni ve chu referee te soisel an nei ve chawang Real Madrid lam ero kar khat chungi trum enge mozat soisel an ron nei thina tlap travel tak te po an ni kan ti thein arinom tin a soi zau mai ole hatisin hatun trumatan nile tamai se clear tu te channel min ngai lutsak thina inchunga lom thu ka soi tak meu ani like share le subscribe dam han tan min han la pui le ta ula thu thar ngai nom tak te nen kanin mo chawle zel don nia